Kaluwore kod medruok mar kuo apiko gima koro okelo luoro e chuny jodak ma Bureti e kaunti ma Kericho. Jodak e alwora mar apaya ma Ngona igi ne owang' momiyo gikawo chik e lwetgi. Ne gimonjo kendo mako achije moko ariyo ma iparo ni emotelo ne grup moro matayo kuo ma kamano kendo terogi e tesend obila ma Kabartigan. Kaluwore kod jo ohala mag bodaboda e alworano, apiko moyo apar osekwalo thuolo machuok mokalo. Koyango wachno, ruoth mag gweng'no lero ni Leonard Drugut lero ni weche mag kuo mag apiko e alworano sani omedore kendo giyudo ote kinde ka kinde e wi kuo ma kamago, kosingo ne jodak ni obila temo matek mar kedo kod njoreno. Sema ukweli, hao wametunyanyasa sana. Pikipiki mingi sana zimeibwa kwa muda mfupi yenye ilienda. Muda wa miezi moja yenye imeenda, pikipiki karibu 15 na juu zimeenda eneo letu la Bureti kwa kuibiwa. Sasa leo tumepata hawezi, those are the culprits zenye tulikuwa tukiwatafuta na leo tumewapata. Kila siku pikipiki inaibiwa, zingine zinaibiwa ikibakiwa kwa barabara, zingine zinaibiwa ikiwa ndani ya nyumba. Hata yenye ametushangaza leo ni yenye iliibiwa kwa nyumba, yenye watu wakiwa analala, pikipiki inaibwa, nyumba lao inabomolewa. So hiyo ndio shida kwetu. Leo tumeshika wawili ambao pia wao ni suspect. Si ati ni watu wenye wako criminal. Wengine majina yao kwa kusave kwa namba yao ya simu inaitwa engineers. So engineer ya kuiba. Si engineer ya masomo, ni ya kuiba tu. Ndio naye akaweza kusema kwamba kuna baadhi ambao wamekuwa wakihusika nao pamoja, na hapo kijana mwingine naye pia akapatikana.